ya kamal ka nuer online TV ka jan gwasame dera lertes ka loy kanasin kon tilien ka roisni ka nuer online TV. Channel lunjok nyok ka channel lan ne nuer online TV. Ka jan gwasame bana lere bana kaling atin tuogan tama. Chala do tiang cha thurbil duany mach ka gämbɛlɛ aber ka changa kel ka jan pyro ron kina daru jan dangro yidongwan. Bana jikuleling ka lode tuoga edi ngum chorda lat. Ka korban right ka kui SPLM IO SPLM IO kene kuma South Sudan ni SPLM IG right ke selpa ke ma yadi chala do chinetin wan chikliu kam din rewi kabintiu ban je kolin kel ka chala do gorga jeno de SPLM IO de jakapkur karo jaran chalat ke ja bi goro jin be nyak nas ko ken ko bileri TV no kula lingo gwa shitkamen shalinga tande ngo take a michi tore ka gämbɛlɛ en thurbil me ambulance me shala do shadwash mai tiang kabol ka jendien rewich ke tang ka benen ka gämbɛlɛ en ambulance me jen thurbil dan en la jiboni kine itin konte ka josa kap shala do ka shopde kabol ja thurbil ma chaja dwan mach shala do shana shaga barten ke shina chik luten dungno kan pignen kon shana grade kanalat ban je ka korgwasen be ngum chor de la rewi ka gämbɛlɛ ngai kono ka korgwasen pai ka gwase pai konoling chala do shane ti chuk welkel shaka moch ka bot kine wel ngwan ti chabare baska gwase dane shabat chaja dwan maitin nyok ka kore ka jen changa jendok wide kel ka pai kel ron kina dar jendang ro ngwane me chatuo no cha thurbil basni cha ka pedba re we ka bol an gwasmo chala do chinasen kontre we ka bol chi brar ka me ken dial ka chi nyur wi char ko de kan basten konten jal ka der we dien ke dob dan lawo ka dorien de kan connect chala do shi police nin wari ti shop ka bakel kinasen kontin ladini rewi ka gämbɛlɛ tin cha to bu kumeno de kan nas de kan ka gang ni de jere rewi ka gämbɛlɛ ka wodi rewi tin ko ken chala do shugu shubarare torbeli kan gwasmo chu kan asu kan ka gang ka chala do telemach mi chala yodba ka jen kor gwasmo chu na chu chu to ko shamugwa tiang ka war shirya kam cha to ke pan ka tiang en go cha torbila mo me ambulance mo ka jendere wujin wini kala ke tang chala do chaje dwan mach ka chana cha ka nagrede ke chana cha mo ko borede banje kul je ka kore men ci oda la de lengu bu kono linkel gwasme me bana ra chala do chane tungwan cha ka nak kam de ni SPLM IO kene de ni South Sudan te roi ke selp ke ma yadit re wich ka bintiu ajana bana lat ke lode gorjo yen biaje linga gwa ka mandan le rode ko bu kondi dial bana ka linka do dan ci ren lat ke je de ni SPLM IO tin kap ka kwa Dr. Yang Macha Tenjurgon chala do belkan kwar bintiu honorable Dr. Joseph Ngwen Muntwel ko telengwane racing bintiu ke liu ko bi ko yis ke ji SPLM IO tinte kan nyel ka bintiu chala do jen che ngwane che ka kap ko bi kan unyen ke SPLM IO tinte ka bintiu kan nyel ke je lat che kwaren ke muktabla ka bintiu honorable David Gach che la no cha kwar bintiu ndi honorable Dr. Joseph Muntwel pet ka ko dubde kan ne tin jel ke jekel ke dini SPLM IO en koromo che dini South Sudan People Run Force tong wan che ga jaga jaliu ka che dini SPLM IO ba che ga jaga jaliu chala do chi SPLM IO chi kan ladan wo nene ki ramda la ler ken lat na lampol Gabriel che ladan wo chaka maka kur dini South Sudan People Run Force gwasi nga den kanyol ka dub dangro karam nan ko rejen point de en kwer binti honorable Joseph ngwen min 12 jaram dan nan ko re wechen wini ci ka rodien belon gwasmo SPLM IO makane ne ngwen min 12 han cha makke cha peda dub gwas dana waten chala do lampol Joseph ngwen min 12 che jabelba en lampol ramadan la ler la kalat che ngwen min 12 ramadan la governor ke kwer ka bintiu che jabelno gor ka no joy ken SPLM IO rar gwasen tegaten kan ka nyel cha roje ma chajalat chala do shine dang wan ci ka liu ka deni SPLM IO ka ne te chop ka wel ngwan ci ka liu ka deni South Sudan People Defense Force ne ngwan ka SPLM IO ti ci liu ka ne wel ngwan ti ci liu ka deni South Sudan People Defense Force ke SSPDF re wishin wini ka bintiu ka kore paiter ka gwasan paiwa chala no ka ne tin ci liu ngwan shin te chawo tol re duar ka mayom ka deni tin kap ka kwer e paijen ka SPLM IO ka tan deni South Sudan People Defense Force ka division en ngwan dien
te jal kel keke chala do de kwar mi jen ka SPLM IO aja Ramadan en chi de ni tungwana kan long kin ngwana ti jere we kama yom re dwar chal ka mayom che ko gor ka chala do shiko kor ka wa kan ngwan to shiwli won munyon kan ngwan to kan dial awar yudien kan wari kan ngwan ko na chiliu ko pek de ni dial kin de kon chiliu kan dial ma den dial chup kan wal badak ko ne wal ngwan ka Sudan People Front Force gan mayom kan e dang ngwan ti chiliu ka SPLM IO ko ne ngwan min tuel gore jan wo be de ni SPLM IO wo gwas inteten kan nyol ka kor jara jamalat ne ka dole dane shi kana dul kan e kamne ne ki nasan kontin tegare kuma ka kel ja ko de jogano woch de SPLM IO mo ko bom gwasen te kan kan nyol alo de ka de kan joyrar an ko re cha ter ke je lat chejen tok chejen ngokur cha de ladino antama cha konung tugano cha ngwane ti kuro wotolo re dwar mi shala kuch antama ka jal wo ka bintiu ka tol ka ngwani ba kama yom tu ben kor antama kor jaten ka kwar bintiu nungwan min tuel ci raja mo chajalad akol na Lampol Gabriel ko wa kor kab jentama nanga jehrewe ke bintiu ke dini ten konente ka nyol ke dini ay woten konten chengen wini ko dara ka joyrar na mo jaraja dana chalat ko kwiring neten kono tuok kajen gwasme mi jiram jidid be shu goro no jin be nywanas ko ken ko kan leran kontin chanon kon kajen gwasme yene ideal kon link kan leran gwasme nywaga je ke yen kwa subscribe ko biaten kono lat ko rodien bien ko kula ling ni cha mulun kon jok ko ki gambela kajen kajen gwasme chamal ko en dob dan nat jel ka je tin jel men jel nuer ka je jen dob naw ko je tiega ka abol ke woj bar lan la ret kan re woj bar jen dob dan teten an dob mo jen dob dan la no la kana ka tin shan ka jen gwaz dan tin bar te tin ba bar wedien kel ka roada bi chu jere wedien bo ke tin jen gwaz dan ka na da patin ka jen gwaz dan teriek teten ba ni chang chala do ka jen kor gwad paiwa ka jen changa kel ka pai ron paiwa ka ron kin dar jen dang lu ngwan me ki tiang cha nas cha ka bar ka jen ambulance en chanen gwasame ambulance mala kam ni nasen kon tinte ka bot ki tinte ka jwat gorejin biten nyaka nas ko ken karikin kon churin lat ka jen gwasame en ban te ka mal gorejin be nyaka nas ko ken ka gorba en wojin be subscribe kan war online tv channel ko bleren kon lat kon ke be kan kulawo gosaten gor kon ke de ko ten jen gwadan de kon chongten biata ka mal.